Sobonakele lapha namhlanje embembeswana lapha ebubi ingenile inkokheli bazile abantu behlangabeza inkokheli bathi hoza 2023 iZAPU iya embusweni bathi iZAPU embusweni ngo2023 yangena iZAPU sekutsheka ibheji bathi phapha izanu yangena iZAPU come 2023 zi irali yaqala sisuka by election embembeswana ebubi bezile abantu ngobuningi babo lapha embembeswana ebubi ayathi umuntu lapha madoda namhlanje hayi abantu bayayivula iZAPU sebeyibonile iZAPU impela ukuthi yiyo ibandla elizabusa ngo2023 abuyile abantu baze ngobuningi besibili bona le ndaba wena kuzula solala inkuzenya phata lapha embembeswana ibobi bazovalela isizano baze ngobuningi abantu basembembeswana ebubi namhlanje nalapha i-first rally kapresident besusuka kuma-by election liyani izulu inkokheli qeda ukukhuluma liyavuthela izulu lina okungamanga ukuqonda liyana mpela unyathele ithole lesizwe umbani ofuna ngimprofite raka shaka yana glory to Jesus we station upper glory to Palestine utter glory to Korea ascension upper please santa sabana koko ya maloko hamba ngigijima ngomoya uyazuthi umoya manje ngigijima ngize ngifike emzini wakho gogo uthi umoya no man kodwa ngithola mina kodwa uyahlupheka gogo uthi uyabheka ngapha kodwa kuhambi kahle labantwana basebenzi ngathi ngiyabuza emoyeni kwathiwa bheka labo makhelwane abasakuthandi kahle uthi umoya mangikhulume gogo yazuthi noma uvuke ekuseni kwathi uzumzimba ukhathele uzuphelelwa ngamandla ngathi ngiyabuza emoyeni ngathi inkosi kanti kakwenze njani abantwana bengasebenze lekhaya kuhlala kucatshana kutheni kwasethi umoya hayi awupheke kahle eswini kodwa lapha ekhaya kuvuthelwa izani